Sipiriano kedi ngese balebe amasikini keda sanitizer kesi borolue polo konoi e bongorete idwe osomero kana e balasa mamejeni bijayo nojie eje polo ke jari ngesi ejie lo ijayo ni mamerela eno marasasin konyi jayo ni ejie la kwa pukere ai tijia de kana nyata e corona ade kana abuai totolikini aswa musho no ipo otomakwa idone rona akere nesa golokino na isomero Samo lupo te girigiran lo angale ukeda shoman ko kansulo loko serere ngese balebe e kota uria mama palun akironu e gangitidu e kech kakironu aitikitika terana e corona ada wapu gani aitutu de iraiji karaka saka nyikuju ara di chumiti je katole corona Oto dumlo wunyi le baka be booster. Iraji karaka saka nyikuju oto dume booster. Ichima kinu waja check ya. Eja hii ete uje pole betori nyala kinu. Faka jumuri jara Johnson. Lo wunyi chakima dekini jo AstraZeneca. Adu muti jara Sinovac, ara Sinopharm, ara Pfizer, ara moda ejenye polo ejentimuro. Ejebo no kunya pora ishoma mesawa. Iraji karaka saka nyikuju ara dumuti jo kidose siyara kere. Oto bero majo bonga dexi sima kilo mastai. No unye. Lenyata de booster. Ofedi kini araija sokrade kasina chekopa diabetes pressure nyongunu kere. Jode do peponi. Obonge anukwa na tere kine ne ukide e kurtu le kona lo unyeti la lomo le bakabe omicron. Yesa pele kine tena eyo dropuga na patamu. Kanuka TV East Abraham Elapo ko districta loko serere